ulalele iLine Crunch ku-BCR FM 104.1 The Pumping Beat of Egasi. Ngilokhuluma ngembhali nangemkhiciti la welfilm iFractured eliyodlala mhla ka-9. Mnakethu angikwamukele la kula channel ku-BCR FM kunjani? Ngiyaphila futhi wami ngithanda ukubingelele yona lapha e-studio ama-director onayo producers nebalaleli emakhaya akuhamba kufinyelele khona i-BCR FM. Ya wabona ungikhumbuta abantu labasebenza eParliament mawukulo mkhakha wemafilimu ubingelele onke nama-director nema-producer. Ya kuna sibingelele bonke abantu siya-acknowledge. Mnakethu sicale ngokukhalalisela kucala sithi congratulations ukuthi ifilimu lakho li-shortlistiwe le-International Film Festival bekufuna bawaselecte abe manyenti lapha nawe igcineke kutholakala lakho liselectwa khona lapha siyakhalalisela kumlaleli longathi ukuthi ngikhuluma nabantu velaphi. Umlaleli ekhaya athi nje ukuthi ukhuluma naBoyki wakagumede lekulijanje lasenkomazi kephanyalo full time eliphisa khona la nje nawuphuma ePinari. Boyki umbhali abe-producer abe-artistic practitioner yakhona la eMpumalanga nje uspecialize kwezinto letifana photography, writing, directing, producing, etc. Kubuka i-background yakho ivelaphi mhlambe le-interest yemafilimu ngoba siwabone ku-TV mnakethu angifuni ukuya ukuthi utawusithi ifilimu kumbe lelinye liba emaphushweni maselibona ifilimu nalelo but ivelaphi le-interest yemafilimu ku? Ngicabanga ukuthi kube into nje lengayidiscover ngina-26 years njengomnyaka wa-2017 so ngathi discover ukuthi nginale interest kakhulu ngike ngaqala nje ku-attenda yona iMpumalanga International Film Festival ngomnyaka wa-2014 so ngabe sengenda i-research lapho ngayenda khona for 3 years ngizama kuthola njengoba sathi ukuthi eMpumalanga phela ama-actors lamaningi wethu asiwabona vela ku-TV kuba ngwano nje yokuthula akhuluma Swati most kuba Titori tesizulu naloko nje so lokho bekungangiphathi kahle kakhulu ukuthi kahle kithi wawonakala kuphi so ngiyo into lebese yangenda ukuthi ngene kulo mkhakha kakhulu ku-contributor ma-expertise nema-skills lenginawo kuze sikhona ukuthi sithathe iMpumalanga siyibeke la kumele ibe khona njengalamanye ama-province nako-ke sekuyabonakala ukuthi cha kuyenteka phela sikangenanga kulo mkhakha mahhala ngoba nako sikhonile kwenda lifilimu i-festival sesinayo sesikhala ngako nje ukuthi cha sibe nayo i-series ku-TV levela khona eMpumalanga i-produce eMpumalanga i-actwe abantu baseMpumalanga ma-locations abaseMpumalanga i-benefit nje abantu baseMpumalanga. Asingene kuyo-ke leli filimu njengoba boso-highlightile sesikhulume ngalo la lifilimu thina solubona seliphelile lana li-inspire yini siqala ngalesihloko nje le-Fractured. Into le-inspire kakhulu lesihloko ingilendela le enteka lapha kwe-story ngoba lesi phela story lesikhuluma ngelijali ilasha so masibuka nje le-story le-Fractured sikhuluma ngebantu kakhulu labalimele nothi ukulimala singasho nje ukuthi mhlawumbe ushile or something kulimala emoyeni kulimala nje ngathi tonke indlela usuke u-fractured so leso story kahle sikhuluma ngaloko kakhulu yes so leyo title leyo i-inspire ngiloko kakhulu ngizamile kuthola another title ngabona ukuthi cha i-fractured ngiyo i-title efanele ngoba i-title ifuna icine i-title ifuna ikhona ku-attracta i-title nje kufuna ikhona ukuthi ihlale nje emlonyeni walaba abaningi abakhuluma ngayo. Ungasho ukuthi ushile nawe uma uthola lenye title wabuyela emuva no kufuneka yona le asikhulume ngebumatima abo kwenta leli film because sikhuluma ngokuthi film la eMpumalanga ngibone kunaThemba wasematsulu if I'm not mistaken kunanokwanda kunasifiso abasithi kwe-area leyi-1 labantu so ngilama location lebe sikhuluma ngawo la so ekwenteni leli film nishuthethe kwendzawo letingakanani la kule ndzawo yethu because nizame ukupromota kona mhlambe ngingwaphi ama-challenges le nibukene nawo futhi. Wena bhuti wami ngoba vele nje sibantu sekuthi sicale kudala kulo mkhakha and singene kulo mkhakha ngetikhathi letingafani so lama-experience wethu awafani ngicabanga ukuthi esahlala phansi sabuka ukuthi okay singakhona kuyisebenza kanjani so kube lula kakhulu ngoba ifilimu leli silishuthe la eKharini la kaGogo Magongo ngoba ifilimu leli enteka enzaweni leyi-1 eplazini yes so bantu lebesisebenza nabo nje bantu lekuthi sibatholele accommodation lapha kaNyamazana most nalabanye so ngoba ifilimu leli director ngumnyendomatana ekuthatheko eveleni Khori wasePretoria so naye siyesamtholela indzawo la so na siphinde sibe na 2 ama-actors asedrobheni lekungabelungu
Yeah. So bona bebakhona driver bete set ngoba lawo ma schedule esebenza ngabe sebenza ngama schedule angafani ngoba labanye bayasebenza kanjalo kanjalo. So besebenza ngale schedule ukuthi ekseni sishuta lokho emini sishuta lokho enzambama lo available ngalesikhathi leso. So kube kulula kakhulu ingcinamba nje angeke ngisho ukuthi ibe khona kakhulu ngoba sikhonile nokuthola support aka National Film Video Foundation ukuthi basupporta ukuthi sikhona ukucoverisha lawo ma transport cost nawo phela ama actors ngoba phela ngibona ngathi isikhathi ukuthi sihlala sisho ukuthi exposure ngibona ngathi sandula. So ma actors wethu kahle assign ama contracts wonke umuntu lovela phakathi la film lethu cha wancephetheliswa bekhona lebakutholile nje lokwavakashela indlela. Asikhulume ngalokutholile ke wena nyalo uthole iopportunity ukuthi ilifilimu lakho leyo showcase amhla ka9 ngendeka ungathola neopportunity yokwini award asathi kuthini kuwe lokho? Futhi wami ngasho ukuthi lokhu into lekhulu kakhulu into lengijabulisa kakhulu into lengayishisa nje 4 years back ukuthi ngiyafisa nje ukuthi one day ngibe nemsebenzi wami ungenele ama-awards umsebenzi wami uscreen kuma-cinema bantu bete batobukela bantu babute ama-questions ngikhone nami contributor kule industry yalampumalanga in a professional way because sisebenzile sasebenza lokuthi nethi we do films ukuthi siyatikhulisa kanjalo kepha lokhu ukuthi sifike la kulezi zinga la sekutholakala ukuthi ku-professional khona uqashe i-crew rent out equipment kungikhulise kakhulu nami nje kule project because this is my first project lesegameni lami lengikhona ukuthi ngene njani ngiyilide. So ngisho ukuthi nami nangenda le film ngibe nema challenges lapha ngoba phela angithina lokulandzela nekukhuluma ukuthi hayi cha ngabe wenda so kepha nase kungoso uhleli lapha kulesa situlo uyakhona kubona ukuthi ayikhulula ngendlela lento uyibona ngakhona kepha nanyalo nje ngisajabulile kakhulu ngilinze nje usondo attend i-festival but ngisalinze usondo nje just to see that moment yendeka nje ukuthi ngi-invite abantu ukuthi buya nento bona phela umsebenzi osuwendile cha lokho kuyangijabulisa kakhulu. Kunalo lalele la ufuna i-invite yakho ngaleli thuba leli so highlightile ukuthi fractured ingane into lengithanza ngemafilimu mase ibukela kunele scene le story thola let's say naye lo muntu loyo uhamba through leti into leyo sikhuluma ngato leti lapha kuleli film makafuna kolibukela bathe kususupporta liyodlala ngosikhatsini liyodlala ku lilapha e-Stekino Cinema 2:30 ngesondo nge-9 njengoba sathi nge-9 kuyoba ku-Women's Day. So longabe afisile mhlambe ukuthi afune ukufika tobukelana nefilimu zawushiya inamba yami ngishiye i-email yami ngishiye nema-social media pages ami la mhlambe umuntu angakhona ukuthi achumane nami khona. Ungasaphuthi ngena sibe wona ke alalele la. Okay, so inamba yami ithi 072 71 052 03 072 71 052 03. So ngiyatholakala kuleyo number ngiyatholakala kuyo na ku WhatsApp on the same number and then sekuyabuya ke kuba ne Facebook la ngitholakala khona ku Facebook ngishala ngi-active ngaso sonke isikhathi. So i-Facebook yami ithi Gumede Boyki Gumede lo Gumede ngilo wa GUMED uvule space then lo Boyki is BOOIKIE. So umuntu angangi-inboxa nje ngabe sengiyamphendula nomnikete lawo ma-details nje lawo afunako. Ku-Facebook kwanyalo ngingathanda ukuthi ngishiye yona ngoba ngiyo abantu lengathi basebenzisa yona kakhulu nayo ngitholakala lula kuyo. Mnangethu angithathele ithuba again ngikubongise siyajabula ukuthi sinebantu abakhicitako most abantu abanyenti bafuna kulingisa la kanti siyawadzinga nokuthi sibe nema-producer nema-writer la atokhona kuphakamisa naleli lwimi lala khani nalabantu lebesolo a-actor nabo asilekule industry so siyakhalalisela. I'm looking forward mhla ka9 nema-hours akhona ngente ukuthi awubuya nayo siyabonga futhi kuba nawo la msakatweni. Ngibonga kakhulu bhuti wami. i-PCRFM ku-104.1 The Pumping Bureau Figures i-producer i-writer ye-Fractured film lakhe liyodlala mhla ka9 ngiBoyki Gumede.